henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第1章第18到25节，耶稣基督的诞生。Sepunta patas ini saingon patas matay tegingan sepegan maka masepakenay bitak pusan 5 kenay mentucing ka Yesu Kristo. Pencingan Yesu Kristo o sauni bubu na Maria ga sedangi daha Yosiho ni ini pestelong niya na Menda bagi suyang mesahajir kahya o wada na kelaun. Yusiho dangi na o yasa malu sejak ni. Ini sekuhun pakasyakahyan ni lesaw ta malak mesa lemengelung. Lemengelung saw ni ka hiya sida o. Mtakita sa pihyan ka singgakulan balaw letholang ni lemengaw. Laki Davide Yosiho, iya ke isu. Ngangano sa kuyuh suka Maria o, menta bagihor suyang ka ga nabuyas niya. Hiya o, mpetalaki sanaw ni hangan na o Yesu kesa patangahan. Yasa, laki ni o, mpagkuudos sa dijak niya, pahlo dijak daha suna. Kana wada saw ni o, Kika papabalay kali haulang, penoda na ang puwala kali lamangaw. Kia o, tay, ang pasahalji ka uwa ni, ang patalaki sanaw. Hangan laki o, lamanui kesun misa. Maiyaw ka Yosiho do, ida sa lanangaw sigagulan balaw na haulang ni ngalan na kuyuh na ka Maria. Kaya ni, pitang matuting ka laki o, ini patuhoy mataki. Kaya ni, laki o, Yesu suna tamangahan.